تەماشەوانەی خانی تیڤی دەماوە خۆش بێ هێویدی کە بڕەوشەوە باش بە دەبێ خەلەکێ دەبێ هەفتەی بژارێکی مەی پر گرنگکەیە و هەن بیرئانیجی هەنە ساڵڤەگەرن ئەمێ بەهەڤر پارڤە بکن لەسەر وان بچەک گفتگۆ بکن رەخنە بکن و بنرخینن فنجانە قەحوەوە گەرەک حازر بە ئەم دەست پێ بکن. بەریم جارایەکەمین ئەس لێبرونە خۆشوە دەخوازم شاشتیەک دە خەلەکا دەرباس بووی دەچێ بوو چ بوو ئەو شاشتی کۆ داخوایانیên برێز مراد کەرائیلان کەڤن بوون ساڵە دە ساڵتر دەرباس بوو لێمەرە نەمازانە کۆ نو و کەڤنێ مراد کەرائیلان ji hevdû veqetîne pêwîstî hebû ku ez bi bîr bixim û bi bîr bînim û lêborîn bixwazim xem nake yanî rexneyê me hîna dicih ne nirxatinên me hîna dicih ne tenê vê agahiya hanê min xwest ez ji we re sererast bikim. Medya PKK em gêj kirin em kuştin serê me bir bi tecrîda li ser serokatiyê û serok xapo û serokê newewî bin tecrîdê de ye û tecrîdekî mutlaq wekî ew serokê tenekê Ehmed Qaramûs Ehmedê Sofî Ramo behs dikir di medya PKK de. Medya PKK bi rastî di vê xapandina hanê de roj bi roj jîna berdewam dikir. Biryara wê yê tevgera xapoçî vê xapandin jiyan di nava PKK de nabe. Jiyan di nava PKK de xem nake. Di meha Gulanê de 2018 ez hêvî dikim hûn piçekî ev deta û dîrokê ez dibêjim hûn li cem xwe not jî bikin. Di meha Gulana 2018 de dibin manşeta Ocalanê ku bûyî Erdogancî apoyê ku bûyî Erdogancî Ocalanê Erdogancî min li ser rûpela xwe ya Facebookê de wekî meqaleyekî wekî postekî min nivîsand naveroka wê de yan jî hin gelek raman min tê de behs kirin ji manşetê zaten xuya dikir ku ez çi dixwazim bêjim min di wê posta hanê de got ku îdî na em çi bêjin yanî ew valahiya di navbera apo de di navbera Ocalan de û di navbera partiya wî de her ku diçe fireh dibe û îdî Ocalan bêtir dema me re li rewşa wî dinere me re dibêje ku bêtir nêzîkî AKP'yê nêzîkî Erdogan e ji PKK bêtir yanî bi qasî ku apo nêzîkî AKP û Erdogan e hew qas dûr dikeve ji PKK yanî ji rêvebirina rêxistina xwe û me hin ji ber çi ez gêhaştim vê encama hanê di wê meqaleya hanê de min rêz kirin yanî xalê ku dihêle ez bigêjim vê encama hanê. Ev kengî bû ev di Gulana 2018 de piştî wê bi salekî di 8 Gulana 2019 de dîsa bi meqaleyekî nivîsand di malpera televîzyona Sûriya de hat belavkirin navê tîtil yan jî navnîşan yan jî manşeta vê meqaleya hanê Ocalanê Erdogancî wisa axirî piştî salekî min dîsa eynî nerîn te kes kir ku apo Ocalan îdî bî Erdogancî
ام نابجن اعتراف چی ام نابجن يعني خو تسلیمی دولتی کرید شتی ولوان از لی میلاوی نریناویش مثلا کرد نرینا آکپی نرینا دولتی نرینا رجب طيب أردوغان نا وكيكما أمش بكا كيف عمدكن دوي مقالة ديسا از بحثا هنرين خد دكم وهنرين جي از دوباره دكم ب أرجومنت و انفرماسيونين نو دوي مقالة از بجم كو نها PKK پرچبونکی دیشی پرچبونکی کجرایا گشتیر نه اشکریه نه اعلان کرن و سری PKK ای راستقینه ای حقیقی انها جمیل بایی که نه عبدالله اوجلانه دوی مقاله مها گلانی عاد 1019 به ویرنگی هانی از نرین خود درد برینم ده 8 آذار 1024 نویسا اول ده مها گلانا 1018 نویسا ده دوا ده گلانا 1019 نویسا سسیا ده آذار 1024 آذار در باس بوی دیسا مقاله کی نویساند روشنامه العربي الجديد عربي انو ما مانشيتا في مقالة تيتلاوي سرنويساوي اوجلان وكي كماليستكي وكي اردوغانيستكي يعني هم كماليست ده كساياتيا خود كساياتيا كماليزم ده باريز و اردوغانيزم ده باريز كي اوجلان اف مانشيت و تيتلا مقالة بو از ديسا ده مقالة هاني ده از اشکره دکم یعنی اولو زلال دکم نرینی خوز از دبیجم کو یعنی تشتک نمایو کو پارتیا هانی هست و هستین گلی کرد بلوینه جبلی وی او دروا کو او هی زیده تری yani 20 سالا جزء 20 سالا بتر کو اوجلان دبن işkence دهیه و دبن زندان خود زحمتی دبینه و البر خود ده و جارجانا خبر جه قدس کرینه و دبن تجرید کی دهیه و تشتی کد مدیا پکه که ده یعنی از دندری و مقاله ده ولو شروع بدکم کو PKK مدیا خود وان تشتی هانه ده بلاف دکه جبو بحثی گلی کرد بلیزه کو سروکه کی کردا سروکی ریخسنا وان در روشکی ولو زحمت و دجوار دهیه لی کسکش خو ناپرسه جوان آپوچیه هانه یعنی و دولتا ترک جبر چه و تجرید سر آپو دینه یعنی آپو چه خطریه آپو چه مترسیین آپو یعنی چه دیکل سر دولتا ترک يعني قالوا بالراستي آبو أولكاري وآرامي واستقرار دولتها ترك بخبن تهديد وقف خوارنيت بن مدرسية حتى كو دولتها ترك بريارات تجريدة وتيكليا ويش دربا قد بك تشتكي بلو هيج بلو تنهي يعني داخواني آبو حمو دبر جواندي و خدمتا دولتا ترك دنه دوی مقاله ده me van tiştihane و me دیسا دماکوز انجامکی از دبیجم از نرینی خوا ارگومنتی خوا بلگه خوا انفرماسیونی خوا ریزگم حتی کوز دبیجم و نرینه هانه لگوری من دوی مقاله کد مها آداره ده دو مها آداره ده 1024 مگوتیه از بيجم يعني تو يعني بهانه يعني سدم دولت تر تني كو تابوتيخ بن تجريد ده لي ندري مقاله ده اصبح ذكم كو بريجي مقوتيه ومديا تركجي بحث كرنا كو داخوازا
ئاپۆک و پارێزەری خۆ نەبینە ماڵباتە خۆ نەبینە وەکی هەلوەست وەکی پرۆتست لە هەمبەری قەندیلەیە ئەف تشتێکم و گوتیە هەر سێ مەقالەیەکم و گوتی 2018 گولانا 2019 و ئادارا 2024 ji ber çi ez bibîrtînim ji ber hevpeyvîna Xanî TV bi Abdurrahîm Semawî nivîskar û lêkolîner ji Nisêbînê û nêzîkî AKP'ye û rolek wî girîng heye di diyaloga di navbera Mîtê û PYD û PKK û APO de daxuyaniyê wî girîng ê vê dawiye bi Xanî TV re evan tiştên ku berî heqwa sed sal yanî ji 2018 heta niha 6 sal derbas bûn û ku ez dibêjim APO bûye Erdogancî di gelek vîdyoa de di gelek yanî derfeda de ez van nerînihan dibêjim îro di meha Augostosê de ne îro yanî divê mehê de hefteya derbasbûyî de Abdurrahman Semawî van nerînêhan tekez dike û tiştên pir balkêş lê zîde dike û nerînê xwe bi şêweyekî zelal û şeffaf û ji xwebawer di Xanî TV de eşkere kir. Hevpeyvîna Abdurrahîm Semawî bi Xanî TV re di 22 Agostosa 2024 gelek tiştî ez ê hinek bi Kurtî ji we re bi zimanê Kurdî û Kurtiyê zêwile naveroka tiştê ku ev kesê hanê û ji Selîm Çîrokaya re got ji Xanî TV re got ji Raya Giştî re got ez ê bi Kurtî bêjî ez ê ji we re bînim pêşberî we Selîm Çîrokaya pirs dike yanî gelo Abdullah Öcalan bi rastî dewleta Tirk wî xistî bin tecrîdê û nahêle bi malbata xwe bi parêzerê xwe re têkilî û danûstandinê bike ya ew xwe naxwaze bi wan re rûnê bi wan re kontakt û danûstandinê bike rastiya vê meselê yanî çi pirsekî bibîringî hanê dike Semawî ya jî Semavî wekî Tirk û Bakurî dibêjin bi çawa rê bersivê dide dibêje ku na dewleta Tirk ti tecrîdên biryara tecrîdê li hemberî Abdullah Öcalan neslendiye Abdullah Öcalan nexistî dibin tecrîdê ji ber çi wê tê xebin tecrîdê ka sedem çi ye zaten hemû daxuyaniyê APO dewleta Tirk aciz nake yanî dewleta Tirk naêşîne fe ji ber çi ka wê biryara tecrîdê li hemberî APO weristendin li gorî Abdurrahman Semawî ku piştre bênaz bikin kî ye ev nederketina APO li ser pêşberî parêzerî wî û malbata wî ew dibêje naxwaze wan re bide bistîne naxwe muxatabê xwe yê derve aynî bibîrengî muxatabê derve kî ne malbata wî û parêzerê wî û PKK'nê lê muxatabê wî hindir Mît û dewleta Tirk yanî bi wan re didûdistîne û dibêje heftane divê dema û bi taybet divê dema dawî di danûstandin bi APO re pir bûne her meh heye eger ne her hefte be her meh heye yanî danûstandinên resmî ev yekî û dibê rewşa APO baş û berî demekî wilo gazin dikir ji me'da xwe lê niha rewşa wî baş e û APO radê ji mînûa xwarinê û ew xwe dibêje ez vê dixwazim bixwim ez vê dixwazim bixwim wekî çawa
مرۆڤ دەچێ ڕێستۆرانتە وەکیگو چاوە مازلوم ئامە دەچێ ڕێستۆرانتێکی یا زوبێر ئەیدار دەچێ ڕێستۆرانتێکی ڕادێژە مینەوە خواردنێ و لێ دەنەرە کاڵابێژە وێ چ خواردنێ بخۆ عینی مەسەلە ئاپۆ بڤیرن گێهانێ یعنی نەکۆ حەبس دەولەتا ترک لەسەروی دەبێ فەڕدەک وەکی هەموو حەبس چییە کاونێ چ خواردنێ بخۆن و یعنی ئەف خواردن ون دخۆن ناغم کێفە خۆنە نا ئاپۆ خواردن خوارە دەبێژە ئەس دخوازم بێ خواردنەهانێ ئیرۆ بخۆم لە گۆری داخویانیە سەماوی دەبێژە ناخوازە یعنی ئاپۆ ناخوازە و وەکی هەلوەست لە هەمبەری قەندیلێ هەنە ئینفۆرماسیۆنێن دنجی دەبێژە دەبێ مەها گولانێ و مەها حەزیرانێ ئاپۆ سێ مەساج شاندیە ژە قەندیلێرە و بەرسڤەکی نەهێنی گرتیە بەرسڤەکی نیگەتیڤ ژێرە هاتیە و ئەو پەرسپەکتیڤێ ئاپۆ ئەو تەکلیفە ئاپۆ ئەو پێشنیازێ ئاپۆ نەهاتی قبولکردن ژە ئالیە قەندیلێ بوو و قەندیل هەن داخویانیەن نەباش لە هەمبەری vê نەدیرەکت وەکی مستەفا قەرەسۆ تەکلیفە ئا بێ ئەخلاق ئا دەولەتا تورک هەدەف ژێ ئەv بوو یعنی ئەv مەساجا کۆ ئاپۆ ji wan re şandiye û bivî bersivekî nehênî û guh nedane qendîl tiştên ئاپۆ li ser guhê xwe avêtiye lewma semawî dibêje çê dibêje qendîl û medya PKK parêzerên ئاپۆ ku girêdayê qendîlê ne sansûrê li ser daxuyanî û daxwazên ئاپۆ dikin û diguherin jî yani naveroka wê rastiya wê ji raya giştî re dernaxînin û bivî şêwazê hanê pê dilîzin û vedişêrin û diguherin û rastiya wê nadin diyarkirin û wekî daxuyaniyekî berpirsê PKK ku Mustafa Qarasoyî dibêje yani teklîfa a bê exlaq a dewleta Tirk Abdurrahîm Semawî dibêje tekkez yani ku ev teklîf yan jî ev perspektîv yan jî ev nerîn ê Apۆ ne neyê dewleta Tirkin ew kî wisa dibêje Abdurrahîm Semawî wisa dibêje ku ev nerînê ku Mustafa Qarasoy yan jî berpirsên PKK yan jî Cemîl Bayik yan jî Qandîl dibêje teklîfa bê exlaq xev teklîfa Apۆyê yani û xeta destê wî û mesaj wilo resmî ji wan re çûye eger bê exlaqiyek yani ev ez dibêjim yani ne Abdurrahîm dibêje eger bê exlaqîkî dibe di van teklîfê han de hebe ne a dewleta Tirk a serokê PKK'yê helbet wê a dewleta Tirk jî be ez nabêjim ne a dewleta Tirk Apۆ yani û dewleta Tirk diyaloga naberawand û li hevkirina naberawand ev teklîf ev perspektîv ev nerîn dişîne ji qedîlê re helbet ne tenê Apۆ bi serê xwe naşîne lê ne tenê a dewleta Tirk e eger a dewleta Tirk bi teklîfa bê exlaq a dewleta Tirk be Apۆ şirîkê wê ji ber ku bi xeta destê wî îmzaya wî li binê wî ji ber PKK ji xwe re çawa fêm dike ew dizane dibêje yani camêr dibêje Abdurrahîm Semawî dibêje ev a Apۆ bû ev perspektîfên Apۆ bû ev teklîfa Apۆ bû ji qendîlê çû di meha gulanê de û di meha hezîranê ku sê cara ji Apۆ teklîf çî ji qendîlê re û bersiva qendîlê ev bû teklîfên bê exlaq ê dewleta Tirk camêr dibêje ê Apۆ bû ne ê dewleta Tirk bûn ez dibêjim na ê dewleta Tirk û ê Apۆ hev birebûn yani îja Selîm Çîroka yani moderatörê programê û nas kirin yani Selîm Çîrokaya kî ye PKK jî başnas dike û Apۆ jî başnas dike kî ye
جي برس دك سليم چروک هذا برسد به او ناوروکا وان پرسپکتیف ها او تکلیف هانه چبو تماشاوانه هیجا برادر می آبوچی مظلوم عبدی صالح مسلم گهدار بکنو و گهدار کری و زانن اونجی عینی وکی قندیله لسر گلی می روجاوای کردستانی و سر پارتی و ریخستن و انتلکتوال و نویسکارا اف راستیه هانه ورشیرن و چیروکا ببورن تجریدا سر سروکاتی و دره و ور و دره پککی وکی بنیشته قراچیا دجون و وکی بنیشته دارا يعني دجون و دوباره دکن و هنگی وجودی و في مسألة هاني جني كري يعني سليم چروک هات فرصت به نافروکا وان هر سه مساج آپو جو قنيله شبون يعني جامر جولد بجمدي تي يعني عبد الرحيم سماوي بجمدي تي وبدتاي ويجي ديتي ولو بكورتي بيجي دبيجي يك حمو چکدارم پککی ji Tirkiye derkevin. Hêzên pekekî ê çekdar kudin derê Tirkiye dihene derkevin dervayê Sînor dervayê Tirkiye. Herêma Şengalê û herêma Qendîlê vala bû ev daxwazê dewleta Tirk. Hûn dizanin yani dewleta Tirk bi bihaneya Qendîlê û Şengalê herêma Kurdistanê niha dibin dagirkerî û êdîşa dewleta Tirk de. îro yani ez niha dema ku ez vê xelekê tomar dikim xelek nezindiyê îro 26 Ağustosê 26 Tebaxê 2024 ez ê vê dîroka hanê ji bîr nekin piştî ez ê lê vegerim sibê 27 yek naveroka vê teklîfa hanê hêzên PKK ên çekdar derkevin dervayî Sînor du herêma Qendîlê û Şengalê vala bibe ji hêzê PKK sê hêzên Sûriya Demokratîk qesede ji sînorên Tirkiye û ê Sûriyê 10 kîlometr bi alî başûr biçin bi alî hindir biçin 10 kîlometr valahî hebe sînorên Tirkiye û Sûriye yani ev kî dixwaze ev apo şandî ji Qendîlê re ne şandî ji Mezlûm Ebdê û rêveberiya Xwelîseriya Demokratîk ji ber ku nas ke hemû kerton mertonin hemû zarokin hemû xulam û zilam li Cemîl Bayîk dişoxulin apo wan mixatab nagire apo ji kî re dişîne ji Cemîl Bayîk re dişîne 10 kîlometre hêzên Sûriya Demokratîk çekdarên PKK çekdarên PYD ji sînor dûr bikevin 4 li Rojava gerek qesede û PYD û Xwelîseriya Demokratîk têkiliyê xwe bi Amerîka re bibire têkiliyê xwe bi Amerîka re qut bike bisekinîne û bi rejîma Sûrî têkeve nava diyalogê û niha êdî ew hinek diyalog dest pê kiriye û daxuyaniya Mezlûm Ebdê jî vê mesela hanê yani lo paralel pêre wê tekez dike û didê diyarkirin ku piçekî PYD û Mezlûm Ebdê êdî li vê mesela hanê guhdarkirin ku qediya yani êdî bi şiklekî ku piçekî riyê wan ava riyê wan were parastin yani خلاص يعني رولا PKK و 2011 و حتى نها هي 2024 ایدی تقدر شکلکی جیر ببینن فرموله کی ولو جیر ببینن کو بچکی ولو ریوان آواریوان گوره پاراستن شرم و فدید به مسئله هانیده نبه تکلیه PKK تکلیه پیاده و قصده جه امریکیار وره برین اف داخوازجی یک جه داخوازن دولت ترک داخوازن ایرانی آیجی داخوازن رژیم سوری جی لی ایرانی تهران و انقره و شام دوی خالاهانه ده دیگه جنهف جبر کو ناز دکن کو
براستی تێکیلiyên Amerîkî cidî hebe Amerîkî wê tiştekî di Rojava de çêbikin çawa ku li Başûrê Kurdistanê çêkirin. Ne Apo dixwaze, ne Tirk dixwaze, ne İranî dixwaze, ne rejîma Sûrî dixwaze. We baş fêm kir Salih Mezlûm Ebdî, Aldar Xelî we vê meselehanê cem we zelal ji xwe zatin ji we re ne derd yanî razîkirina PKK ji we re derd. Ne tenê wilo Apo di teklîfa Apo de temaşevanê hêja temaşe bikin, guhdar bikin. Apo dibêje pêşmergeyên roj demekî Apo baş meselê dişopîne û artêşa Sûrî a Netewî Ulusal Sûriye Ordusu wekî ku Tirk dibêjin ev grûpên çekdarên girêdayê Tirkiyê Apo dixwaze dibêje Qesedê û pêşmergeyên roj û evên grûpên çekdar ê girêdayê Tirkiyê li nava artêşa Sûrî di cihê xwe bigirin û entegre bibin yanî di vê meselehanê de û heta çi dibêje Apo ji Qendîlê re dibêje Recep Tayyip Erdogan serokê Komara Tirkiyê garantî dide vê meselehanê û dibêje dewleta Tirk ne li dijî rêveberiyekî xweser li herêma Cizîreyê ne li dijî wê ye lê dijî hêzên çekdar ê ji dervayê desthilatdariya Sûrî li wê herêma hanê bimînin û têkiliyê van hêzên çekdar bi Amerîkana re bimînin. Dibêje Erdogan garantiya vê meselehanê dide ku yanî wê ne li dijbe eger tiştekî vî rengî çareseriyek vî rengî li Sûrî çêbibe wê Erdogan ne li dijbe. Ev axaftin ê kî ne? Ay Apo ne, ê Abdullah Öcalan'ın kî dibêje Abdurrahman Semawî dibêje ev axaftin bi şêweyekî fermî, ev teklîf, ev perspektîv, ev biryar, ev nerîn û navê wê çi dikin bikin. Di meha Hezîranê û di meha Gulanê de çûne ji Qendîlê re Qendîlê jî dibêje ev teklîfê dewletê ê bêexlaq in. Teklîfê dewletê bêexlaq in. Ji bo ku hûn naveroka vê meselehanê baş nas bikin û yanî dibêje yanî camêr dibê soz dide ku demê pêş de hîna wê berfirehî tiştên rewşa Öcalan, têkiliyên Öcalan bi dewletê re, têkiliyên Qendîlê bi dewletê re van meselehanê di demên pêş de wê eşkere bike. Demekî li gorî van daxuyaniyê hanê yanî ev derewa tecrîda li ser serokatiyê tecrîda mutlaq a wekî Ehmed Qereemûsem dîsa dubare bikin derewekî mutlaq derewekî mezin virekî mezin va êdî ji kesekî ku nêzîkî PKK'ye ji niha ji we re bêjim ev Abdurrahîm Semawî têkiliya wî bi Qendîlê re, bi PYD re, bi dewletê re heyatîcan astê bû. Nikarin bêjin na ji ber ku Abdurrahîm Semawî di 22 Ağustosê de tebaxê de ev daxuyanî da îro 26 e. Heta niha Qendîl, PYD, Qesede, Mesede ev tiştê kesek ji wan bersiva Abdurrahîm Semawî nedayê. Demekî gotinê camêr heya derecekî baş rastin ji ber ku ew jî dema ku diaxivî wilo ji cihekî germ û ji cihekî wilo xurt nerînê xwe û tiştê xwe van înformasyonê han dibêje pir wilo ji xwe bawer û zelal û demek dewleta Tirk jî rê jêrvekirî gotî bêş yanî ew bi serê xwe nikare van daxuyaniyê hanê wilo hema wilo ji ber xwe wilo bêje na yanî ev wekî ji aliyekî me re karibê ji hincê yanî sirê dewletê ne. Lê dema dewlet sirê xwe dixwaze piçekî eşkere bike
وی بده کی وی بده روزنامه‌وانه کی بده لیکولینره کی بده یکی وکی عبدالرحیم سماوی بشه کرم بکه با آخذ لسر خانی تیوی به لسر گازتی ترکابل دبره کیدن به وان انفرماسیونی هانی اشکره بکه بری لسر روداوشی درکت و یعنی کسایتی کی ناس کریه و ودما کو با آخذ دیمه کی های ویج مسئله هاي ويش قالك تشتاحي لو ما دا آخذ حتى رجع إيرو هذا بنا قنديل منديل نا حموتش كسك جوان نقوتي كو آخافتني عبد الرحيم سماوي نراست لي آكن از هنا بيتر أجي تكذبوم كو أو تجريد ومجريد أو تشيرو ميرو كياني حمود درون تشتكي ولوتنا أف خافاندن حتى نها بردوام دكه پیمانک کوالسیونک پیمانک نابر استخبارات ترك و آپو هي يعني جيت اشتين كو استخبارات ترك دولة ترك دخوازد ريا آپو ده يعني جالية كيد ريا بكي كيد جالية كيد دخوازد اب مسألة هاني لسر قالي كرد بيك بينا اب مبرج يعني گمانه ما هبو دوی واری هانه ده تکلیف دولت ترکو کو آپو دردخین دروا نرین دولت ترکو آپو دردخین دروا برژیم بحث کربو یعنی کو اگر ام روشا شاهین دونمز و یلدرم مرکید و آپو بینم بر هفدو شاهین دونمز و یلدرم مرکید دبن اشکنجه ده تسلیم بون دبن ظلم و زورا دوازده ایلول ده تسلیم بون وخفروت دولتي لأبولو حلال حاضر وفرحات ويعني خوا وريخستني ودوزا كرد حمو فروت مجوار قوتي تماشا ماني هجا اف داخواني هان براستي جبو من نتشتكينونا اللي دماكو از بيجم ومقوتيج يعني 1011 1019 وده آدارا 1024 مقوتية قالك فيديو او نویساده کو آپو يعني وكي اردوغانجية كي تفدقاره نها PKK سرمد بيجه و تو AKP حواله میچه و تو پراج میچه وردگره و تو نزانم سيخوري آقره تو سيخوري میچه ناشن حاله سروكي خوي نووي نابرس نابرس نبدي أود كيجان روشده از يعني بيورامه وأركو دلامتمه وما فيمه كو اف كواليسيونا جمار ودزي آدنا برا ميت و PKK و آبو از اشكره بكم تيخم من روناهية وبكم ملك ومالي رايا قشتيا كرد اف بيورامه و بيورا آبو كو برجواندين دولة ترك بباريزه ودو باريس يعني مقود كو أبدا خواني هاني جمرنا تشتكينونا لي جرينج جبورايا قشتي كساكي وكي عبد الرحيم سماوي وربا أخذ وبيج وتكذبك أغسطس 2024 جرينج وأو دزانة يعني أو داخواني هاني أفكسي هاني دزانة برسيارية قانوني وسياسي كوان انفرماسيوني هاني دركي بنجرايا قشتيره دزانن خویای دولت ترک گوتی خمناک درکه خویای آپوژی گوتی خمناک يعني ندوره آپوژ عبدالرحیم سماوی رو گوتو به هر خانی تیوی ده پیوستی به کانالکی کردی هیه رو با انفرماسیونی هانه درکه ونیان جی آپو دخوازه بریا خانی تیوی يعني فشار لسر قنديلة شيبك ولو زغتي شيبك كو يعني اگر ون سانسوري بكن ريهنه در فتحنه كو نرين اخوا اشكره بكن نك كانال تي في اي كردستان عراقي نا كانال كسن كور رخنل بك كيدكن كانال تي في ديجيتال كسن كو ل دجي بوليتيكاين PKK
و نرینê ocalan dikar derkeve. Dema xeberdan çê bû axaftin çêbû di navbera çîrokeya û semawî de sansûra derbarê sansûra li ser Apo bi henek bi, bi ciddî bi yani nîvê heneka jî ciddî ye. Selîm çîrokeya dibêje deriyê xaniyê TV vekirî ji nerînê Apo re Apo dikare xwe li îfade bike û tiştê ku em bibînin baş e em ê bêjin he baş e, tiştê ku em bînin xerab em ê rex nebikin Apo dikare were yani bê sansûr were di xanî TV de xwe îfade bike. Ez jî ev nerînin rast dibînim yani demokrasî jî yani wilo ye. Apo ez li dijim ez pir rex nedikim lê bere nerînê xwe bêje bi çi rengî bi bere nerînê xwe bêje û ji mafê wî ye û ji mafê min e ku ez rex nebikim binirxînim tiştê jê yani ez bibînim rast tiştê xerab em bêjin xerab e ne ji Apo bipirsin ne ji PKK bitirsin ne ji Mîtê jî bipirsin yani. Ji wilo eger sansûr li ser nerînê Apo hebe di Stêrk TV û di medya xeber û di medya PKK de û Mustefa Qaras û Duran Kalkan Cemîl Bayik sansûrê li ser rebenê Apo dikin niha di vê qunaxa hanê di 2024 de xem nake yani Apo dikare bi xanî TV de xwe îfade bike hêja ev meselanê bi manşêt bi rastî ku xanî TV deriyê xwe ji Abdullah Öcalan re vedike bere were ne wekî berê me TV bla 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 saeta me gêj bike na û nizam Amed Dicle û wekî senema û dilbixwîndara wekî pûta li ber Apo bisekinin û bi saeta dirêj bikin na wekî were heqî wî xeberdanê axaftinê nîv saetek û çend pirsen û here serokê Newewî ye serokê nizanim çi ye kêfa xwe yî yani lê wekî mêvanekî normal wekî hemû mêvanan eger Apo hat xem nake bere were nerînê xwe bêje ne were serê me gêj bike û behsa çîrokê xwe û ca xwe û ewêş û gund û nizam çi bike na mebesta min ji vê mesela hanê ku ev daxuyaniyên semawî li gorî nerîna me ne wilo ji rêzê ne na çira kesk ji dewletê stendî çira kesk ji Apo stendî çira kesk ji Mîtê stendî û xem nake bere were biaxive bere tiştên li gorî me ez nelidijim yani bere were di xanî TV de di kîjan kanalê de tiştên ku PKK dixwaze veşêre yani bere derkevin yani bere raya giştiya ku hayê wan ji vê mesela hanê hebe tiştê ji van mesela van daxuyaniyan jî tê diyar kirin ku niha Apo berê jî niha jî sibe jî berjewendiyên dewleta Tirk û hikûmeta Tirk serê sedî hezar diparêz. Apo berjewendiyên dewleta Tirk camêr di nav dikebana dema ku got ez dixwazim xizmetê dewleta Tirk bikim heta roja îro heta nefesa dawî xizmeta dewleta Tirk dike û ji Recep Tayyip Erdogan bêtir Apo xizmeta dewleta Tirk dike û ji Mustefa Kemal Atatürk bêtir Apo xizmeta dewleta Tirk dike. Baş e na yekî di hindirê zindanê de di nav dikebana de di rewşa vê rewşa hanê de yani xizmetên gelekî mezin ji dewleta Tirk re kirî û heta roja îro dike. Dema ku min dît ku yani min temaşa kir ku Abdurrahîm Semawî wilo bi rehet bi serbestî bi şeffaf bi zelalî û bi bawerî van informasyonê han van daxuyaniyê han dide dêmekî yani camêr wilo distê xwe wilo têr û tije kiriye ji vê mesela hanê wekî min got yani sê çirên kesk besin yani çira sor û zer tune çira kesk ji Mîtê çira kesk ji Apo çira kesk ji dewleta Tirk ne wilo dizane camêr dizane yani berpirsyariya qanûnî dewleta Tirk jî mesela niha jir negotiye te
çmatê here Xanî TV bêje derkeve û çmatê van da xuyaniye hane ji yani li ser kanala Xanî TV bêj. Baş e niha temaşevanê me hêja êl Başûrê Kurdistanê êl Rojavayê Kurdistanê li Rojhilat û diaspora diku yani heqê wan mafê wan bipirsin ev Ebdirehîm Semawî kî ye? Kî were derbarê vê mijara hanê biaxive? Ez ê hinek informasyon ji we ser wî bêjim hûn dikarin piçekî wilo lê jî bigerin. Nivîskar û lêkolînerekî Kurd ji Nesêbînê ye. Di yani kengî di duwazdê înqîlaba duwazdê Eylûlê hatî girtin ketî zindana Amedê. Wekî min ji we re gotî ji Nesêbînê ye girêdayê wîlayeta Mêrdînê parêzgeha Mêrdînê 1964 de hatî dinyayê. Di temenekî biçûk de ketî zindana Diyarbekirê duwazdeh Eylûlê de 16 salî wê çaxê. Ji ber temenê xwe yê biçûk wî xistine qawîşa zaroka û di zindanê de 7 sal maye zindana Amedê de piştî ku yani tê serbestberdan di hindirê zindanê de îna zindanê de xwe ji PKK dûr dikeve. Ez nizanim yani çi qeys rast nerast yani sedemê girtina wî ji ber nêzîkatiya wî ya PKK bû wê çaxê ya ji ber sedemên din bû lê tiştê informasyonê ku gihaştin min ku di hindirê zindanê ji PKK dûr dikeve û nêzîkî fikr û bîr û boçûnên dîndarî oldariyê dibe. 7 sal di zindanê de dimîne piştî ku ji zindanê derdikeve malbata wî ew malbata xwe wan diçin İzmîrê bajarê İzmîrê û li wê derê di nava nêzîkî liv û tevgera Necmedîn Erbakan û Millî Giriş û piştî ku dibe Refah Partîsî nêzî wî atmosfêra a siyasî a îslama siyasî dibe. Piştre têkiliyê wî û Recep Tayyip Erdogan xurt dibin heta ser asta takekesî şexsî û ser asta malbatî danûstandin û hevdîtinên wî û Recep Tayyip Erdogan çêdibe yani kesekî nêzîkî AKP'yê û nêzîkî Recep Tayyip Erdogan û xwe yê di aliyê şexsî de yani pirtûkek wî çend pirtûkî wî hene di nav de pirtûkekî li ser bi navê qawîşa zarokan yani ser rewşa zindana Amedê nivîsandî zindana Diyarbekirê wekî aktivîstekî hiqûqnas di saziyên civaka sivîl de xebitiye yek ji wan saziyên ku ê mafê mirovan mezlûm der tê de xebitiye niha serokê saziyekî lêkolînên stratejîk ê serokatiya wê dike û wekî rawêjkarekî wekî şêwirmendekî siyasî mere yani kar û xebata xwe berdewam dike û wekî min ji we re gotî ku nêzîkî Recep Tayyip Erdogan e nêzîkî AKP'yê demekî bûye namzetê berendamê yan jî kandîdatê ê AKP ji bo parlamentoya Tirkî li ser lîsteya Mêrdînê wîlayeta Mêrdînê her wiha tiştê girîng dibe mesela hanê de ku Ebdirehîm Semawî di sala 2013-2014 de wekî navbeynkar yani di navbera Partiya Yekîtiya Demokratîk peyede kuşaxê PKK'yê li Sûrî û di navbera dewleta Tirk istixbaratê Tirk de
عبد الرحيم سماوي وكي ناب بينكاري كريو وصالح مسلم ديتي صالح مسلم كما شي دما شي تركيا او كونتاكت وي قناغا هاني ده وكي مودراتوري وي كونتاكت هاني اف عبد الرحيم سماوي بو صالح مسلم و ريفيبريا بككي و بيدي وي باش نازكن پشتره ده ديالوج و دانستندن دولتا ترك و قنديلي و PKK و يعني دنابرا ميتي و قنديل و إمرالي و وميتي ده رولكي ويجي هي كي عبد الرحيم سماوي لو ما كسايتيه كي ولو بأول يعني مرد خارجي انفرماسيوني كو باخذ مرنازك كو نج جم خدا آخذ نولو كسايتيه كي جريزيه اف انفرماسيون درباري بيد بكون انفرماسيون دنجي هبن ديمكي يك كسايتيه كي نيفيسكار زندانيه كي كيفن ليكولينر دتي كلين دنا برا بيدي وميتيد رولاوي هبو دتي كلين دنا برا PKK ديالوج ومذاكره دنا برا PKK وقنديل وآبو وميتيد رولاوي هبو نكسكيش ريزي إذا ما كنا بيج آبو كيف كيفاوي وتجريدات شو حالي شو وكني خوشي بكو بيج يعني أفدروي هاني ربنين خاپوچی تی به خاپاندن لنا يعني نحمو كسبيتي خاپاندن اف آپوچین كيفنيك وحتى نها ولو لدو PKK دچن معاشي خود استينن جيانا خو بردوام دكن و دزانن PKK بري جيناز كن آن ها جيناز دكن شخورنا بيجن اف چما اف كسين كو تبلي PKK دبن چونه تبلي PKK بونو خلاص يعني چما ريه خو ولو دگرن يجبر چه كسك يعني ولو ناتشش خو نابرس يعني افتشي يعني قالوا اوانا بري اندامين PKK'ne انا قريه خوي اشكره بكن بيجن شرباني نو برو لدجي داغر كريه ولدجي اخانتي تبلي PKK بون دما قريه وانا اشكره بكن خلق ناس بكن كوفيا بري 5 سالا بري 6 سالا بري 10 سالا اندامي PKK بون نه يكي نوي نه شربانه كي نوي جبر چه ريه خو ودشيرن يجي چه دترسن يعني اف عرف وعادات PKK إنه اف يا وكي دزا وكي تشتايا نوكي شورش جرا نوكي كسن ولو بجسارة يعني اف رو وش ريو خو وشيرن لبش ماسكاو لبرش بش دسمالا خو وشيرن سر چاوي خو وشيرن اف چي يعني كسك ناي جوار نابج شكي شرم شكي ريس جشورش جري بري ج تێکۆ شەرێ بەرێرە شەکی رێزێ بگرن بچێکی شەرم بکەن ئەو عرف و عاداتی هاانی وش کوڕانی یێنێ مخابن ڕەوشەکی ولۆ هەیە ئەم vەگەرن دیرۆکە 26 تەباقی وەک مژوەر گوت ئیرۆ 26 تەباقی سبە 27 سبە پرۆگرامێ وەرە بەرافکردن ناس پرۆگرام قەید دەکەم از تومار ده 26 تباخی ده 1950 او مظلوم عبدی ناف ده بو
نظام الدین تاش د ناو دبو خلیل آتاش د ناو دبو gelek giregir û berpirsên PKK ê ku êrîşa PKK li ser pedekê wê çaxê di vana hemû di nav de bûn. Bîst û şeşê tebaqa hezar û neh sed û nod û pênc navê wê kiribûn pazdê tebaqa duyemîn êkîncî 15 Augostos. Wê çaxê bi manşêt bi daxuyanî di heta roja îro di serxwebûn de heye û gelek cara behsa vê meselehanê kiriye. Ev kesên ku yani îdî bî û xuya dike yanî mixabin û li bî wek tiştekî normal. Niha ev kesên ku berê caş bûn li cem Sedam Hüseyn dişuxulî. Çek li hemberî Mela Mustefa û li hemberî Pêşmergeya Hildedan caş bûn. Hikûmeta Herêma Kurdistanê li wan bûrî û nepirsî. Baş e ev kesîhanê jî bere li wan bibûre. Bere hikûmeta Herêma Kurdistanê li Nîzamedîn Taş bibûre, li Xelîl Ataş bibûre, li Mezlûm Ebdê bibûre xem nake. Xem nake. Problem tune ye Kak Nêçîrvan Barzanî bi Mezlûm Ebdê re kontakta bike yan jî Kak Mesrûr Barzanî bi Mezlûm Ebdê re kontakta bike ku Xwedê zane destê Mezlûm Ebdê di kuştina çi qeys keç û xortên Kurda de heye. Ê Rojavayî û çi qeys destê wî di kuştina pêşmergeyên Başûrê Kurdistanê wê pedekê de heye. Xem nake. Bes ez tiştekî tenê dixwazim yên. Xwedê bixey tiştekî ne giran e. Heta roja îro Nîzamedîn Taş ne di vîdeokî de, ne di daxuyaniyekî de, ne Ebûbekir, ne Mehmûdê Reş, ne Mehmûdê Şîn, ne Mehmûdê Spî, ne Mehmûdê Keskûsor. Kesek lêborîna xwe nexwestî ji gelê Kurd derbarê tiştê ku di nava PKK de kirin li dijî gelê Kurd. Kesek wilo nekiriye. Min nedîtiye. Eger hebe bere eşkere be. Bere bêjin me di filan demî de Nîzamedîn Taş nizanim ev berpirsên PKK kevne apûçiyên berê. Berê derkevin bêjin me ji gelê Kurd, me ji Kurdistana Iraqê, ji Kurdistana Sûrî, ji Kurdistana Bakur, ji her çarperçeyê Kurdistanê me lêborîn xwest derbarê yanî karên qirêjî ku me di nava PKK dikirî. Kuştinên qirêjî ku me di nava PKK dikirî. Hevalê xwe yê ku me tasfiye kirî. Kuştina Mihemed Cahit Şener, kuştina Enwer Ata, kuştina Çetin Gungur û bi seda û bi hezara ev kuştinên hanê ku van kesên ku niha li dervayê PKK ne van tiştê hekin. Kesê ku niha jî din derê PKK de ne. Ew jî şirîkê bi kuştina bi seda bi hezara keç û xortê Kurdan e. Sibe dibe ku sibe Duran Kalkan jî ji nav PKK de bireve. Murat Karaîlan jî bireve. Ji xwe berê me bihîst ku Murat Karaîlan kontaktê wî PDK de heyî kontaktên bi dizî. Wilo li ber guhê miket yanî. Sibe ku vana jî birevin û ja werin bi Kak Mesûd re rûne û ji wan re xanî bidin wan û wan biparêzin û qedr û qîmet û nizanim çi. Ê baş e yanî xapandin ji PKK me xwar. Ev gelê Kurd yanî PKK di nava xwîna gelê Kurd de gevizî. Baş e PDK çima wilo dike? Ka PDK çi feyde dibîne ji parastina van kesê hanê? Bere werin di welatên Ewropa werin ji xwe li welatên Ewropa biparêzin. Bibir ne li ser hesabê gelê Kurd çawa di nava PKK de bûn niha di nava PDK jî de ne. Di nava parastin û rewşa PDK de ne. Yanî ka PDK çi îstîfade ji van kesê han dike? Çi ji îstîfade ji kujerê Mihemed Cahit Şener dike? Ez dixwazim ê PDK vê mesela hanê bersiv bidin. Bêjin na ev rexneyê ku ez dikim bere bêjin ne dije de yê. PDK îstîfade dike 1, 2, 3, 4 heqwes. Ka çi feyde? Çi qezenc girtine di vê rewşa ku
يعني هقواسا وان مقاتنه هقواسا وان دباريزن بي كل بورينا خوشي بخوازن جب هداكي جقلي كل اف كسيمكم من نابي وان قوتي كو قاشونها جنافا هكاكي قطب مناسبة جميل بايك جي جنافا هكاكي قطب بيلي بورين بيت اشتاك بي حساب خواستن ديسا سرسرا سرجعبا ولا بدك وان حميز بك كاقلي كل وين برس بدن اف تشتكي راسته اف حقيق ودي اف حقيق قربانيين کو بدستي وان كسي هاني جيانا خوش دست دانه كا يعني اذ دفي روشة هاني دفي قناغة هاني حق كريم مرة رخنا البدكي بكيانا دقوريمه حق كريم دشاشتين بدكي ده از رخنا دكب نكارم باريز لید ایریشن سر بدكي شعالية بككي ایریشن کو از ناز کم سدي حزار بخدمتها دولة كاترقدية حلبت ازي لدجي بككي بم نفدك ازي يعني نتني بدكي به كيجان بارتي به وقتی بككي ایریشی بك ازي لدجي في ایریشا هاني به ازي تجاري انا هناك برادر ولو ولو داخفن يعني ولو برحد دبيجن دما رخنا ل PKK دكي تتكفي خدمتها تدبي آليگري PDK نابريمه از آليگري PDK مده تشتي راسته تشتي نراسته نز از نل آليگري PDK روجنامه كي بگره اصل دجم وز رخنا دكم گندلي هبه اصل دجم وز رخنا دكم لي تجاري از نكارم PKK و PDK بكموكب وتشتكي بأخلاقية تشتكي بوجدانية مظهر ديا بكموكب نممكنه حياة 1008 آبود بيجي 12000 كس دنافا PKK ده هاتي تصفية كرن دنافا PKK ده 12000 كس هاتنا تصفية كرن دبه جيرو كي تصفية هنا يناقي جو في هجمارة خاني بقاسي سي حلب شد ناف PKK ده خلقاتنا كشتن شري براكوجي هبو بيا كتير بإسلامي PKK ابن عسكري ليد النافا PKK بخوا نجاشت يقوناغا ويقوناغا هاني كوم كجي اف جينوسايد هاني كنت 12000 كس دناف خده تصفية بك يعني قوناغ بقوناغ صال بصال نحمود الصالكي نبيه وگرن لديروكا PKK ولديروكا PDK چو قيسا دامزرينرين PDK كو هاتن تصفية كرن و دامزرينرين PKK كو بأمر آبو هاتن تصفية كرن وگرن ويشاغي اگر وديد بالراستي يعني دوي سويا هاني دي خمناك ويشاغي زي ليبورينا وخشو بخواسم ازي بجمع حق كري هر دو وكبن نا هر دو نوكبن هر دو نوكبن نهاجي وبريجي وسبجي نوكبن مركز نيجمر نبيج والله ت دمات الرخنل PKK دكي تدكي خدمتها PDK يعني جي دما كنت ترخنل PKK دكي وترخنل PDK ناك لما كي تدبي آلية PDK نابري منا بوبور يعني خوشكا هيجا براي هيجا تقلقي شاشة بي مثلا هاني ده اف نرخاندن ندي جهدي اف نرخاندن لدجي جيروكي يعني لدجي جيروكا نزيك ودو تماشا فاني هيجا خوشكو براين عزيز في الليفر استيم داوية في خلقي حتى خلقي كيدن مجارين دن نرخاندن دن دوسيا دن تناغا خير وخوشيدة بمينه